For me ma obibia akwaba too much GH and when you so wo share na breaking news about beto yapno so and amede e ba be som eye ahwefo ene etie for me din e de akua sika pa na said de ene den sem aba beto eye apno eso etie eniem eye gospel musicians a ebinumu ejaya wade na ebinumu soso ne wo mukunu no mu ekon ebinumu soso ye de ense emfata na chese ebinumu soso eni eje said the bible e kan ebisu na ebi sire na ebi ensusu esun na ene dey gospel singer ni din edi PSA Esther video bi circulate e wo social media with some pictures bi just akwa ye enije sem nko an ene dey ama ye mame ana ye nua ba yi na ni nyina se wo take it to ni page so na chese woda erade ase ewo adefefa waye ewo na brabomu ewo enwoma chese wo ma ne ekoso odo se kukurahwi ase ekoso ewo abrabonu emu 2020 ankwankwa ye afepa ede na so ni nyina mu no se nyankopon ti na di ne ho afofie na wo no so so wawo afa ne ho afa ne ba ene na chese ya sidankon ene wo se wonfa ema twedwampon nyankopon na no ene o take it to ni Instagram page a wo tro ye o caption ye ewo ni picture bia na chese okuta aye akwada wo she eye white lace na akwada no so na ya bono eye ni ya boni duku woni ti eso na wo chiro ase ese it is a girl. For your guidance and protection I say thank you. Father, you have done it over and again, and I am in lack of words and I am in lack for words to deeply appreciate you for all that you have done for me. And your the emojis in so such as the love ne eyi ekeka ehom ede etu edwa na no na dodo na say anyame ayebi se nyame ayebi dia ene na chese yemfa seda eman because enye obi bia ene ekọ awo so a wotimi enya ne ho sa na so se wono so timi akọ ede aba bra binu mu jai eye awade na wono de when jaya wari ene mo ni kunu nete na se nenso so ebetimi asa bepiem na akoye ni dwedia ene na dodo na ma no congratulations wo na brabo emu na ebusuafom ye free wono ma na ye bo ede ewra yankasa yem papa Bishop Daniel Obinim na kache ne de den ena baba enya kwankyere ene nye ye miracles bia wo yem na mom futuo kasa kyere bia wode ema ono ankasa ne ani nua bemma na ade nyina Honorable Kennedy Japan na ebusiafo se de munim no Honorable Kennedy Japan na no ekokoyi ne kana nsan yi entem na tesem okoko kan ajadefo ensem ekodidi wo mo entem a tese wo wo mu nyina ye ensase ho ntokwa ya na esore wo afane afa entem na no ene wo hu ne se said ajadefo no ebu ensem no ntanche bi ekoso ewo mu enuti no wo babonten ebe kasa editi ajadefo Supreme Court judge ema nani etira no ema na no so ekoko tira no na wo hwe said na Ghana fo ano eba no so no wo ba ye bebetina ne na 2 TV so e de chopper kese twitwiri die ema ajadefo enyina na so na yenya e de warrant abrane se wo mebepie mu ewo Supreme Court on the 14 ni do ye wan kwa kopiem ye schedule time foforo esa edemana eno so ye nya ne ntie bia so kokopiem ho anase wanko ankopiem ewo ho na no ene dey ye papa Bishop Daniel Obinim ede ono so reaction aba abeto abonten na no na wodi etu edwa no wo kire mu ese in the spiritual realm no wo say Honorable Kennedy Japan ya jail no but on one condition ye jeli no but one condition eda ho na eno no wodi etu eja ese honorable oye a good person oye enko oye obi a chese ne yemu ye ene ehu enko ne ba na so eba no na no kasa onam so wo fro se na aban na wo so na aban na edi tumi enti no betimi aka bibia da bi na so nkan hu se emra ewo memu emra ebetimi ni nedi na ade ba akopa na obetimi ayam ebetimi adwe no edi afri sa ohaw yi mu edi nyina se wo bekọ ne nkotodwe enim na akọbọ mpaye ache twedwa mponyankopon so wonfa ne mfonso enche no
say no wo kan ensem editi a eye ajaje form anase wo didi wo mo atem e wo kwan bone eso na say e na wo de nsem no etu dwam I say an advice to Honorable Kennedy Ejapon is to go on his knees and pray to God for forgiveness while criticizing his act and unacceptable to rain insults and threaten the judiciary. Way and then in summer would to just say Honorable any right to will make it that statement, but now the harm has been caused into the obet me ASM. Either so or Paya actually Yankopon, saying Yankopon and fan and phone so and channel and answer will be facing a Joe. Way and then Papa Bishop Daniel opinion. Neniswa di huna ohun ye e wo honhom FM no nti wo di atu edwam e di ama Honorable Kennedy Ejapon na nse we beto edwa na Ghana force Honorable ene de ye nipa a won pe wa asem anase nipa a wo de wota no a ne ho asem ba ye wutwi no abo so ene wo no ene de afuto ema wunti ubeti anase wuntie ebinum nzo ehu ne say de bi Bishop Daniel Obinim then some wo kan we nya spiritual realm bi asem eyemra na yemra emra de edi wa na edi unti a either so wo face obe face jail penalties anase yebe fine no enti se oba na obebeka se na ohun we e was spiritual realm no hon krone ba we enye eye asem ebia na ebusuafo o hye eye ensem a eye wonabo e ka ye no nti ama ene day Bishop Daniel Obinim we dey say afuto yi ema no ene ye mam ne eye PSA Esther wono so eniji a wanya atese woda erade ase e wo adefefa wa ya ama ne yi hu a then and I was so betimi aka forward the eba e wo too much GH comment section na nkenkan emfa ema ha ene de besimidi e de eklia sikapa da sene e besane hia too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.